selected list for the post of candidate for the post of UBSI. Keteng gilong Meyai Shan Kardeu Sao, E Banskem Nong Tade, Shan Borlin Walang, Georgie Suchiang, Barisuk Lang Ramsik, Van Krauk Par Marbo, Huan Hua, Manroy Kenjing, Shuam Nongrum, Heavy Don Kar, Parbina CH Marak, Badondor Ngaj, Strong Pilar Nongneng, Pinshai Bormi Singkon, Sanki Damon Kar, Ferry Hing, Remiki Sungo, Holmak Kenny Walang, Rose Melita Biam, Binju Rita Momin, Blessing Mi Lapasam, Bosco Gandiras Marak, Wiki Rabha, Rakim Marak, Jakrim Radi Shira, Chingche Marak, Jacob Lar Rem Tuang Sangma, Abhab Chandra Rabha, Probat CH Marak, Papus and Sangma, Venestar Koknal Marak, Sailan Momin, Lawrence Ingti, Clara Tasri S Sangma. Kini di keteng yang kandid di balak select nama post of UBSI.